Banyarwanda banyarwandakazi, ishyano riraguye. Ndagira ngo mbabwire ko Vestine yamaze gufata umwanzuro wo kwahukana, yamaze gufata umwanzuro wo gutandukana na Idrissa, umugabo wamaze igihe gitoya babanye. Ibyo biremezwa n'ubutumwa Vestine yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram. Ngiye kubasomera, namwe muri kubwirebera ku gika cya kabiri. Birasobanura neza yuko Vestine yamaze gufata umwanzuro wo gutandukana na Idrissa. Igika cya kabiri kirabigaragaza. Ngiye kubasomera message yose, statue yose yashyize ku rukuta rwa Instagram, aho bigaragara mu magambo ye neza ko ari gushaka gutandukana nawe. Bagiye gukora divorce, bagiye kudivorsa mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo butemewe. Ariko kino gika cya kabiri kiragaragaza yuko Vestine nta kugenekereza. Vestine yamaze gufata umwanzuro. Ni ubukwe bumaze igihe kitari kinini bubayeho, ari ubukwe bwatwaye amamiliyoni n'amamiliyoni, bubera muri Intare Arena, mu gikorwa remezo kiremereye cyiza cyane kabisa dufite hano mu gihugu, aho Vestine yakirangiza segondere ku myaka 22. Byavuga ko yabanye n'uyu mugabo witwa Idrissa uri mu myaka 45, ariko urugo rwabo ubu tuvugana ni mbiri. Ubanza amapana ari kuvuza ubuhani batari ibindi bibazo byaruvutsemo, aho byatumye umwana w'umukobwa afata umwanzuro wo kwahukana. Ariko Vestine, mbere ko mbasomera iyi message yageneye abakunzi be cyangwa abanyarwanda muri rusange, Vestine amaze iminsi asa nkaho ari kubica amarenga, aho yabwiye, aho mu kiganiro amaze iminsi yarakoranye na Irene, aho yabwiraga aho yabwiraga Dorcas umuvandimwe ati mbabarira ntuzashaka ukiri muto, nushaka nzahita nkwanga. Ni amarenga yacaga, ariko ubu ngubu urabona ko ibintu kabisa birakomeye cyane. Vestine agiye kwahukana. Reka mbasomere iyi message iri mu rurimi rw'icyongereza, ariko turagerageza kuyigenekereza mu kinyarwanda. Yanditse agira ati, iyi ni statue ya Instagram. Yanditse agira ati, today the life I'm living is not the life I choose. I'm living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made a bad situation in my life, but it's okay. God allows something to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next igika cya kabiri, the second paragraph, the next man I chose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Mbega mana we, mbega ishyano riraguye banyarwanda. Ishyano riraguye banyarwanda. Ni ibintu bikomeye cyane, sinzi ngo ni iki kiri kuba muri uru rugo. Niba ari ugushaka umwana ukamukoresha ibintu, niba ari ugushaka ukuze, niba ari ko abantu bashakanye mu gihe batangana, simbizi. Reka tugerageze gutranslatinga mu kinyarwanda iyi status ya Ishimwe Vestine. Mwumve namwe ukuntu gahunda zimeze, mwumve ibintu abantu batumva ikinyarwanda, mwumve ibintu uyu mukobwa yatangaje. Yatangiye agira ati, reka tugerageze gutranslatinga, today the life I'm living is not the life I chose. Aravuga ati, uyu munsi ubuzima mbayemo ntago ari bwo buzima nahisemo. Uyu munsi ubuzima mbayemo si bwo buzima nahisemo. Turakomeza. I'm living in a bad situation. Mbayeho mu buryo bubi. Mbayeho muri situation itari nziza. Ntago mbayeho neza.
mbayeho mu bihe bibi, mbayeho nabi, mbayeho mu buryo bubi. Arakomeza hano yavuze ati I'm living a bad situation and I didn't deserve this. Mbayeho mu buryo bubi ariko si gutya nigeze mbihitamo pe. Si gutya, mbayeho nabi, ntago ariyo yari mahitamo yanjye. Sinigeze mpitamo kubaho muri ubu buryo. Oya, sinigeze mbaho. Sinzi impamvu yanditse yuko ari gutya atigeze abihitamo, atari ko byari bikwiye ko, atari ko yari akwiye kubaho. Ati sibwo buryo yari akwiye kubaho, situation yabayemo sibwo buryo yari akwiye kubamo. Turakomeza. I know I made a bad decision in my life. Ndabizi nafashe umwanzuro utari mwiza mu buzima bwanjye. Nakoze umwanzuro utari mwiza mu buzima bwanjye. Ntumbaze ngo umwanzuro ni uwuhe. Gusa ikigaragaza ashobora kuba ari umwanzuro wo kubana n'uyu mugabo Idris. Ati yakoze umwanzuro itari mwiza mu buzima bwe, yafashe umwanzuro utari mwiza mu buzima bwe. Turakomeza. But it's okay. Gusa nubwo bimeze gutyo, ibintu bimeze neza, ni amahoro. Turakomeza. God allow something to happen so we can run. Akomeza agira ati Imana yemerera ibintu bimwe na bimwe kubaho kuko dukwiye kwiga. Imana yemerera ibintu bimwe na bimwe kubaho kuko dukwiye kwiga nyine. Dukwiye kwiga tukigira kuri ibyo bintu. I have learned a lot. Akomeza avuga ati I have learned a lot. Narize bihagije, nize byinshi, nize bigiye kure. Mbaze ngo ntibikize, gusa ni ibintu bibi nyine nkuko akomeza bivuga. Akomeza agira ati no man will ever lie to me again to destroy my life. Arongera agira ati nta wundi mugabo nzongera kwemera kumbeshya kugira ngo arimbure ubuzima bwanjye. Vestine byuko byumvikana afite agahinda. Nta wundi mugabo azongera kwemerera kwamubeshya kugira ngo agire te arimbure ubuzima bwe. Umwana arahangayitse, afite agahinda pe. Igika cya kabiri kimwe nababwira ngo cyemeza yuko uyu mukobwa amaze gufata umwanzuro wo kwahukana. Igika cya kabiri kiragira giti the next man I choose to be with. The next man I choose to be with. Undi mugabo nzemerera kubana nawe, cyangwa se undi mugabo nzahitamo kugira ngo mbane nawe. Byumvikanye ako kantu, undi mugabo nzemerera. Byumvikane ko uyu mugabo bari kumwe Idris bazaba batakiri kumwe, undi mugabo azemerera. Byumvikane ko ari umugabo wa kabiri. The next man I choose to be with. Undi mugabo nzahitamo cyangwa se nzemera kubana nawe. I will first get to know him well. Ikintu cya mbere na mbere nzakora, nzabanza mumenye byiza cyangwa se mumenye neza. Mumenyeho buri kantu kose, mumenye neza. Akomeza avuga ati know his family and know everything about him. Eka tukijyanire rimwe. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family and know everything about him. Atundi mugabo nzahitamo kubana nawe, nzemera kubana nawe, ikintu cya mbere nzakora, nzabanza mumenye neza, mumenye byimazeyo, menye umuryango we, menye na buri kintu cyose kimwerekeyeho. Guys, byumvikane neza. Undi mugabo azagira gute? Azahitamo kubana nawe. No one, akomeza hano ku nteruro isoza aragira ati no one will ever use me again. Nta wundi muntu uzongera kunkoresha. Iyo niyo message Vestine yageneye abakunzi be, abanyarwanda muri rusange bose bamuzi n'abamukunda. Ese mw'abantu mwe n'iki kiri kuba mu rugo rwa Vestine?
n'iki kiri kuba mu rugo rw'uyu mukobwa twese dukunda? Ese hari ibintu bitatu ndi gukeka bishoboka. Ese Instagram ye account baba bayihakinze? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese yaba hari nk'indirimbo ari gutwikira agiye gusohora? Nacyo kirashoboka. Nacyo kigize gute? Kirashoboka. Haba hari indirimbo ari gutwikira agiye gusohora? Cyo kirashoboka. Icya gatatu, ibi bintu byaba ari byo. Ikintu cya mbere, ese account ye baba bayihakinze? Icya kabiri, ese yaba ari indirimbo ari gutwikira igiye gusohoka? Icya gatatu, bino bintu byaba ari byo. Mujye muri comment mwandike ukuntu mwumvishe iyi nkuru, mukore subscribe tubana umunsi ku munsi, njye mbazanira amakuru acaracara hano kuri YouTube channel yacu yitwa Urunigi TV. Ndabakunda cyane. Nitwa Philippe Tuyishime, ninjye mubana kuri YouTube channel. Namwe mukomeze murebe kabisa, mwumve, mukomantinge, mwibaze ni ibiki. Bye bye, ndabakunda cyane.